Zikiring ruhuma can bolot, seni uqqanda жүрөк нурданат, кыямат күнү шафаат кылат. Аяттары баяндоочу, насааттары хидаят нуру, анын сүйүүсү бактылуу кылат. Эч бир өмүр бактылуу болбойт сенден узак. Менин үйрөтүүчүм Кур'ан, алып чыгат адашуудан, карайган рухту тазалаган ал Кур'ан. Ал нур өзүнө тартат, өкүнгөндү шафаат кылат, жашообузга берген адеп ахлак ал Кур'ан. كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن. Kechirginin күнөөбүздү, шафаат кылгын үммөттөрдү. Ya Rabbi biz أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا